naravno možemo na ti, ili tako, da se ne persiramo. Od malena ti si bio nekako zagrejan sportom, ili tako? Evo tu vidimo po ovim slikama da si krenuo sa fudbalom nešto i košarkom. Pa fudbal, košarka, tu smo imali tu takozvanu jamuru koja je sad zatrpana i gde sad... A to je, ajde da krenemo od jamure, to je zanimljiva priča s jamurom. Pa to je bila jamora, to je bilo u stvari jezero puno čiste, bistre vode, do poplave 65. Posle povlačenja vode povukla se i voda, 90% vode se povuklo odatle, ostalo na sredini neki 30-40 cm vode, koja je zimi smrzavala, na kojoj smo mi kao deca tukli po hokeju i tako. Imali smo jedan mali komad suvog terena gde smo igrali mali fudbal, gde si moja godišta kad su dobijala šansu da stanu kao golmani na golu sa ovim odraslim igračima, onda smo bili presrećni glavni, jer tebe su izabrali od 10-ak nas. Da tuku po tebi. Da tuku po tebi, mislim, to je tako bilo. Međutim, posle vremenom se i ta voda isušila i onda se napravio jedan veliki teren na sredini, tako da smo se tu tako loptali, vreme odrastanja, generacija se polako razilazila, svako svoje odlazio svojim putem, školovo se odlazio, pravio svoje familije, svoje kuće, napuštali ovaj kraj, da bi posle, eto, posle nekih 20 godina posle toga smo uspeli da se dogovorimo da organizujemo i jedan antologijski meč. Ali to nije bilo tako davno, koje je to bilo godina? Pa nije, to je bilo pre jedno 12 godina, otprilike taj prvi meč, i onda smo par godina redovno se sastajali i među vremenu neki ljudi su, nažalost, pokojni, koji nisu tu sa nama, pa smo malo, eto, tako i zapostavili ponovo, a sad su već došle i te godine da baš nismo... Ajde, kad već pričamo o jamuri, imaš ovde te slike, da spomenemo te ljude. Pa da spomenemo te ljude, to su, ovde ih nema, neke na slici nema, braća Mandić, Duško i Zoran Mandić, koji su tu živjeli u našoj ulici, pa braća Repac, Mišo i Dušan, i oni su, nažalost, njih dvojica pokojni, nema ih. Onda, evo, ajde, Dane Jančić, Đoko Korać, Stojan Cvetićin, Sveto Bajić, doktor Toza Cvetićin, Vojo Sunajko, Jovica Korać, budućni sekretar opštine, nažalost, pre neki dan preminuli Dragan Popović, isto preminuli Dušan Vukoman, nekadašnji vlasnik Tesle, Lavrins Dragan, PTT stručnjak, Jančić Stevan, brat Voje Sunajka, Jovica. Za taj prvi meč antologijski angažovali smo i saveznog sudiju Kuduza Nikolu, pa 3 brata Koraća, Božo, sekretar škole, njegova brata Gojko i Jovan, Slavko Novaković, advokat koji trenutno u Somboru živi i radi, Vukoman Bogdan, advokat komunalnog, na slici nam fali Jajduk Vlade, koji je bio u Podunavlju advokat, treći brat Vukoman, Ćopić Mirko, poznati kao Ćopan i ja među njima, u pozadini je bilo, okupila se i komšinice i odrasli, to je bilo okolo, ne vidi se na slici, tu je samo jedan segment publike i sa druge strane za golova je bilo publike. Ovo je naša kao mlađa ekipa koja je bila od 50 i nekog godišta, ovo su ostalo bili do 50 i tako da druženje je bilo, mislim, na jednom zavidnom nivou, posle toliko godina doživljaj koji nikad neće izbledeti i ostaće nam večna uspomena. Jedna lepa uspomena, naravno. Sad vidiš, mi smo krenuli sa fudbalom, a nama je tema ove priče, i završit ćemo sa fudbalom kasnije. Sa fudbalom, da. Ali nama je tema ove priče šah. Otkud ti u šahu? Ti si nešto spomenuo da te neka komšinica uvela. Ja sam u šahu, kažem, možda sasvim slučajno.
to što sam, voleo sam sve sportove i više sam, kažem, kao manje bio okupiran i fudbalom i košarkom, nego za šah sam saznao sa 13 godina, jer me tu komšinica inače sad supruga ovoga Majstorovića, iz Marko Oreškovića, u starom Vlad Đetković, on je stanio, takozvano supruga Mira, ona je živjela tu kod nas u ulici, njen otac je igrao tako šah i kod njega sam prvi put i susreo se sa šahom negde kad sam imao nepunih 13 godina. To je negde oko 70. godine prošlog veka. Ja sam to samo naučio da postavljam figure i tako malo sam nešto sa njenim ocem igrao gde nisam imao ni teoretske šanse. I više sam vremena provodio na fudbalnoj košarci, tako da sa šahom maltene uopšte nisam bavio sve negde do 19. 20. godine svog života, kad sam sasvim slučajno sa sadašnjim kumom ušao u prostorije šah kluba, koje su bile prepune. Za ne verovati da si tražio mesto gde bi seo da odigraš partiju. Tad su se organizovali razni turniri za četvrtu kategoriju, za treću, jer u šahu počinje od četvrte kategorije do prve, pa onda idu titule majstorski kandidat, FIDE majstor, Inter majstor i Vele majstor. Koju ti imaš titulu? Ja sam majstorski kandidat, sticajem okolnosti, to je plafon koji sam, jer za šah treba puno, pogotovo u startu, puno para i puno rada. A ja sam već radio u to vreme kad sam, da kažem, zagrizu za šah, jer kad zagrizeš za šah, ali baš kad zagrizeš, onda to postaje obsesija i ljubav i više ti ne možeš da iziđeš odatle, ali tad je već bilo, u odnosu na to da deca sa 7-8 godina već počinju da igraju, a pogotovo u današnje vreme, jer kompjutera to je nafilovano teorijom i jednostavno više ne možeš da pratiš da igraš sa njima, mislim. Ali u to vreme je još uvek sve išlo peške, da kažemo, ručnu knjigu i gledaj. I one analize po novinama. Analize po novinama i tako, razume. I tako da sam ja krenuo po tim turnirima za četvrtu kategoriju, pa za treću, pa za drugu, pa tako uglavnom. I pravo da kažem, mislim, mogu da zahvalim nekom svom kakvom takvom uspehu u šahu, najvišem Obradoviću, godišnjem prvaku Apatina, jer je on imao strpljenja sa mnom da sedimo da igramo takozvani cuger na 5 minuta, pa kad napravim grešku da zaustavi sat, pa da analiziramo, da nađemo šta sam pogrešno odigrao i iz njegove igre, ja sam u stvari najviše napredovao, da bi kulminiralo tamo negde krajem 93. godine u onoj ludoj godini inflacije i onom svega, nismo radili jedan period, jer ja sam u stvari počeo sam kao ugostitelj da radim od 75. do 86. S tim da sam godinu dana bio 84. na Bledu, odakle potiče i ovaj skakač, to je bio izvlačenje startnog broja, 23 startni broj i prvo kolo sam imao protivnika Aleksu Strikovića, tadašnjeg majstorskog kandidata, današnjeg vrhunskog velemajstora koji živi u Španiji, nažalost ne igra više za našu reprezentaciju, ali živi u Španiji, izvanredan velemajstor, ali ne znajući tad, mislim, čovjek me isprašio kao starog kata. Jesi mu bar pružio otpor? Do nekih 15-16 poteza, sve figure na tabli, a ja ne znam šta da igram. Mislim, takva je pozicija bila da je to neverovatno kako je čovjek igrao šah. I, kažem, te 93. je kulminiralo, krajem 93. ja sam nabavio Fischerove od Bjelice knjige o Fischeru i u jednoj knjizi je bilo preko 700 i nešto partija Fischera i ja sam sedeo neka 2-3 meseca koliko nismo radili, sedeo i pregledao sam svih 700 i nešto partija Roberta Fischera i došao sam na 94. na prvenstvo Apatina sam došao
i osvojio prvo mesto sa 9 poena iz 11 partija bez jednog poraza. Je li ti to bio neki od prvih turnira što se tiče Apatina? Doigrao sam ja tako te turnire, igrao sam bez nekog posebnog uspeha, ali te godine sam u stvari sam rekao sam sebi sad hoću da se dokažem, da nisam uzalud u tom šahu, da eto dokažem sebi mogu li ja da budem nešto ili ne mogu da budem nešto. I uz, kažem, taj rad, jer bez rada nema, svi talenti su propali koji nisu žestoko radili. Tada sam stvarno igrao jedan od svojih najboljih turnira i u direktnom duelu sa Obradovićem sam pobedio partiju, osvojio tu titulu prvaka, ali daleko sam ja još uvijek bio od Obradovića, od njegove igre. Sticajem okolnosti sam tu partiju dobio, ali ne možeš na osnovu jedne partije da kažeš da si bolji od nekoga. Jer Obradović da je imao podršku finansijsku i znaš šta, u šahu je bitno igrati turnire. Jer spomenuo sam na početku Aleksu Strikovića, prateći po novinama, tad je u Jugoslaviji nekadašnje bilo, svake nedelje negdje bio turnir u Jugoslaviji. Prateći sportske vijesti, nisam uspio da nađem ni jedan turnir naredne 3 godine gde Aleksa Striković nije igrao. I on je od majskih kandidata koji je igrao protiv mene za 3 godine stigao do intermajstora. I posle toga je do velemajstora, ali znači moraš imati, a svaki taj turnir je koštao, jer ti moraš da odeš u neki grad 8-9 dana da igraš tamo, da stanuješ negde u hotelu, da se hraniš, da igraš. To su sredstva. Obradović to nije imao, da se ne bi ženski rod uvredio, ali čovjek kad se oženi više, šah ne može biti prioritet. Jer ako stvaraš familiju... Onda ima drugu kraljicu kod sebe. Da bi postigao vrhunske rezultate u šahu, ti moraš da budeš finansijski nezavistan i vremenski slobodan. To je otprilike kao i tenis, i teniseri to rade. Slično tenisu, ne toliko skupo kao tenis, ali su obaveze, tebi je neophodan rad 6 do 8 sati dnevno na šahu, da si oslobođen van vremenskih okolnih problema oko sebe, da bi mogao da postižeš vrhunske rezultate. To što smo mi postigli ovako, to možeš da postigneš do nekog limita, do nekog majskog kandidata, sa životom takvim kakvi imaš, ali za više rezultate, znači 5 do 6 turnira najmanje godišnje moraš da odigraš međunarodnih turnira, da bi i postiže rezultate. Jer sve se boduje, mislim, ako to ne igraš, napretka nema. Koliko dugo ti već igraš šah godina? Pa, znači, bukvalno, sad mi je blizu 60 ove godine, krajem godine punim 60 godina, ako ne brojim to da sam s 13 godina naučio, znači od 20. neke godine do 60. evo 40 godina. 40 godina aktivnog igranja šaha, odnosno zadnjih 5-6 godina, u stvari 6 godina kako imamo problema sa kamenom u vrhu, ne igram više ozbiljan šah, znači turnirske partije više ne igram, jer ne dozvoljava bolest da budeš skoncentrisan i onda je bolje da dešavalo mi se da zbog toga povučem potez. Dešavalo mi se i bez toga, i ranije. Ja sam jedna vrsta šahiste koji, znači, samouk, koji je na blic video varijante od nekih 10 poteza, nekada briljantne varijante. Pa, s druge strane, mogu biti bilo ko nije imao spasa, a opet imao sam u drugom, trećem potezu, da kažem mi u šahisti zovemo rupu u kombinaciji, koju ja nisam pregledao, jer ja kad nažalost, takav sam bio, kad vidim lepu kombinaciju, ja odo za njom. Kao ona ptica koja umire u lepoti, jer meni bila lepota kombinacije sve.
ne rezultat. Ali previdiš neku drugu situaciju. Da, ali se dešavalo da vidim tu kombinaciju nekih 10-ak poteza gde nema rupe, pa je onda padale su glave FIDE majstorima, Inter majstorima na nekim turnirima. Ja sam gubio od relativno, realno slabijih igrača od sebe i sam gubio zbog iste taj stvari. Jer se dešavalo da ta kombinacija bude u drugom potezu, previdim, da on čovjek ladno se odbrani od te pozicije i da ja gubim figuru koju sam žrtvovao i nemam kompenzaciju za nju. Ja gledam sad s kojom strašću ti pričaš o šahu. Da li je šah igra ili sport? To je uvijek neko onako pitanje. Pa šah se ne može zvanično reći kao sport, mada i psihički i fizički napor je prilično jednak kao da igram fudbal. Posle jedne partije od 5-6 sati, kako se nekada igralo, ti budeš toliko iscrpljen više nego da si igrao 3 sata fudbal. Ali, tu je bitno, meni je tu lepota, draž u tome da ja sa svojom idejom onog tamo protivnika preko puta razoružam i nadigram. Kad to uspem, onda je to zadovoljstvo koje se ne može opisati nekome ko šah ne igra. Samo onome ko se razume i ko igra šah je to jasno. Šta znači dobiti na psihološkom planu tog protivnika, jer i on jednostavno se bori da te pobedi. To je nadmudrivanje. Bukvalno nadmudrivanje, jedno razumeš i kad uspeš da nadmudriš protivnika na fair i korektan način, onda je to zadovoljstvo. Šta je ono bilo u banji, nešto si ti spominjao u simultanku neku? U simultanku, evo imam i CD sa slikama, ali imam i jednu sliku ovako, ovo je... Da, to ćemo da slikamo posle. Meč protiv Karpova, koji je ovde bio na banji, igrao je u simultanku na 20 tabli, od naših Apatinaca, jedini uspio da ga pobedi Obradović. Ja sam, nažalost, jer na simultanci svi protivnici igraju sa crnim figurama. Zašto? Da ne bi došlo do prepisivanja. Jer kad bi sedio pored mene igrao sa belim, a ja sa crnim figurama, onda što Karpov povuče protiv njega, onda bi ja to igrao protiv Karpova. I zato... I tu ima taktika, znači. Pa da, pa zato on igra sve mečeve sa belim figurama. Onda nema prepisivanja. Mislim, ne možeš kopirati njegovu igru. Da. To je ono, kako se simultanki igraju. Vidiš ti sad, ja sam se malo zainteresovao za šah u ovim godinama posle ove tvoje priče. Da se malo vratimo na te tvoje titule. Ajde, ako imaš puno titula, da li možeš da izdvojiš neku koja ti je draža ili... Pa, najdraža mi je svakako ova titula za osvojeno prvo mesto na prvenstvu Vulkan Protektora 1994. godine. Draža mi je još više što niko nije verovao u mene da mogu da osvojim tu titulu, sve mene samoga, jer sam na izvlačenju parova direktoru Vulkan Protektora, tadašnjem Kovačiću, kojem želim sve najbolje, pošto je čovjek bio nedavno dosta bolestan, brzo oporavak mu želim. Sedeo je pored mene i ja sam ga pitao hoće li doći da mi uruči pehar za prvo mesto i on je malo sarkastično se nasmejao kao hoće, ne verujući da tako nešto može da se desi. I niko nije bio ubeđen da to može da se desi. Sve mene koji sam u to verovao. Znači, ona priča koju pričaju ljudi, ako veruješ puno u nešto, to nešto će ti se verovatno i ostvariti.
Ne mora uvek, ali uglavnom ti se ostvari ono u što puno veruješ. A ja sam bio toliko pun uverenja u to da ću ja da pobedim, da sam na kraju i pobedio. Eto, to mi je najdraže titula. A ti si nedavno sad osvojio prvenstvo grada. Pa da, ovo je što se tiče takozvanog ozbiljnog šaha, igranja na sat, gde se igra partija 3, 4, 5 sati, gde treba sedeti, a ja nikad nisam imao to strpljenje da sedim sem te godine. I to me koštalo mnogo više ovakvih pehara, to što nisam imao strpljenja. Jer recimo u Beloj Crkvi sam protiv velemajstora Lazića, koji je takođe ovde dolazio igrati, on je bio pionirski prvak sveta, pa je došao ovde u Apatin da igra simultanku, bio je moj gost ovde u kući i opština izašla u susret pa je platila njegove troškove da dođe. Ali Obradović i ja smo ga upoznali u Beloj Crkvi i tad smo pričali sa njim o toj mogućnosti i on je došao ovde kao moj kućni prijatelj, došao je i spavao je kod mene i doručkovao i ispratio sam ga odavde. Tako da, ali desilo se u Beloj Crkvi da igram protiv njega prvo kolo, gde sam ja isto posle nekih 12-13 poteza, malta ne mogu da predam partiju, ali sramota da ne izvučem bar 20 poteza protiv velemajstora. Ja sam odigrao jedan potez, posle kojeg je on sledećih 45 minuta razmišljao za svoj sledeći potez. I našao je spas da remizira, ne da me dobije, nego da remizira. Ja sam tih 45 minuta šetao okolo, gledao ostale partije, ne gledajući uopšte svoju partiju. On je čovjek povukao potez, graške znoja na licu, jer je sramota njega da izgubi od mene. Ja sam došao sve za tablu i iz poteza povukao, u trećoj sekundi, drugoj, trećoj sekundi povukao potez koji je kao ona krava muzara koja ritne nogom i srušio poziciju. To je moj problem bio, kroz celu karijeru je to moj problem bio što se tiče ozbiljnog šaha. A što se tiče brzopoteznog šaha, koji je, tu sam, pa, bar 20 godina među najboljim igračima Apatina ubedljivo što se toga tiče, a dokaz je to posle toliko godina opet, mislim, nemam ranih diploma, imam prvih mesta dosta na brzopoteznim turnirima, ali takvih diploma nemam, kao što imam sad ovu sa 2016. godine. Ali to je jedan od možda i slabijih turnira na kojima sam ja pobeđivao. Ali što pokazuje da si ti dalje u formi nakon 40 godina. Pa, jesam, što se tiče brzopoteznog šaha, zahvaljujući kompjuteru današnjem, internetu, gde ti možeš da igraš sa igračima širom sveta iz svoje sobe i da te baš briga ko je on i kako izgleda i ti njega ne vidiš tablu, vidiš vreme i vučeš ti, vuče on, pa sad koga nadmudri. Sad ovako. Zbog toga sam i u tom cugeru, jer to igram isto partije na 5 minuta, zbog toga još uvek sam u toj formi kao cugeraš. Hajde sad da se vratimo, sad smo već obradili tu tvoju karijeru nekako, da se ne razvučemo i ne raspravljamo previše. Hajde da se vratimo sad na fudbal. Onaj turnir, što si ti spomenuo, to je nekad bio turnir heroja u Apatinu. Da, turnir heroja u Apatinu, ekipa u kojoj smo mi se skupili, nas nekoliko sa ovog kraja, pošto je Stojan Cvetićen, Janči Stevan, Miki Kovačević, Ličinar, Mićko Kosanović, ja, to sve bio kraj odavde. Pojačanje nam je bio Ico Rađenović, nekadašnji fudbaler mladosti, nažalost pokojni. Tu je uslikano nas 6, imali smo još u sastavu Lavrinić Dragana, isto sa našeg kraja. Taj turnir je na mestu današnje pijace za ove mlađe koji ne znaju. Da, nekadašnji stari pionir na mestu današnje pijace. Prepuno uvek. Prepuno, evo, može se pozadini publika u večernjim satima, to je bilo strašno. Tada, recimo, iz naselja su imali ekipu, jednu strahovitu ekipu, koja je sa čuvenim njihovim Kempesom.
pošto je to bilo negdje 79. 80. godina, 79. godina, ja mislim da je bila ono, pošto su Argentinci 78. osvojili titulu prvaka sveta u fudbalu, Mario Kempes je bio najbolji igrač, a oni su iz naselja imali jednog igrača. I navijače su imali. A navijače su imali sve. Celo naselje je dolazilo da gleda. Da bi u utakmici u drugoj fazi koju smo mi igrali protiv njih, oni su odigrali sa pobednikom turnira nerešeno 1-1. Mi smo odigrali isto sa njima 1-1 u tom grupnoj fazi, da bi protiv njih odigrali 9-0 pobedili. Što se graničilo sa nekom senzacijom, jednostavno Stojan je na golu briljirao, a moja malenkost u napadu. Mislim, ja sam uvijek igrao napadača i drugo nisam nešto posebno znao ne igrati i na toj utakmici sam 5 golova dao njim. Neverovatno, razumiješ, očepilo se. Pa možeš, kad je na kraju Stojan uzeo i bacio onako rolnu Kempesu da šutiraš sa 6 metara, da da makar počasni gol i to mu je odbranio. Mislim, neverovatno, nešto kad nešto hoće, baš onda, i to je bio taj dan. To je bio taj dan i ušli smo u polufinale. U polufinalu smo izgubili tesno, 3-2, da bi u borbi za treće mesto pobedili Milutinca, čuvenog sa 4-1 i osvojili treće mesto na tom turniru. Odlično, to je još jedna lepa priča, sećanje na sport u Apatinu. To su jako lepi turniri bili, ovo sad što se igra, pravo kažem, slabo odem da vidim Partizan je bio, igranje Partizanu je bilo nešto... Stvar prestiža u stvari. Da. Tako je. Da. Evo nas na kraju ove jedne lepe priče, da ne idemo previše. Jesmo li nešto ispustili, posebno iz te tvoje priče o šahu, što nismo rekli? Pa bilo bi nepravedno da ne spomenem neke stvari, recimo tad kad sam ja počeo da dolazim u šah klub, bila je jedna ekipa starijih igrača koja je, ali se desilo da je te 77. 8. godine se pojavilo negde oko 15-20 igrača mladih u razmaku starosti 2-3 godine. Što ni pre ni posle se nikad nije desilo u Apatinu. Što je neverovatno. Ako nije neka previše, recimo, od tih starih igrača smo zatekli Majstorović Milana Prićka, Milu Repca, zvanog Begana, Pavlović Zorana starijeg, inače veterinara iz Sonte koji je dolazi igrati iz Apatina, inače otac doktora Pavlovića, profesora Grubačević Janka, braću Ožegović, Jovicu Iliju, Boškara Pajića, nekadašnjeg apotekara koji u Apatinu radio, Doša Ferenca, pa se vratio sa specijalizacije, došao da igra Stojanović Stevo, internista nekadašnji, pa Kolar Đerđ, dugogodišnji radnik banke, Vračar i Stanimir, profesor. Nažalost, većina njih, sem Boškara Pajića i Ožegović Ilije su, nažalost, svi pokojni. Stojan Cvetićin, stariji, ne ovaj golman, nego njegov stric, koji je, recimo, 60. godine igrao za Beogradski Partizan. Pa Dukić Gojko, prvi majstorski kandidat Apatina, koji je godinama nastupao za Sombor, pa se na kraju karijere vratio i igrao za Apatin. To su ti igrači bili. A od mladih igrača koji su bili prvi koji su se pojavili su Kuriđa i Pavlović, Zoran mlađi, oni su uz ove stare bili i onda je došla plejada na čelu sa Obradovićem, Sekulović, Mišom, Medić, Milanom, Mijatović, Blažem, Šakić, Jovicom, koji je nažalost pokojni, Zorić, Nikola, Zorić, Petar, pa i Šopac Branislav, vrlo talentovan šahista koji je otišao u vode advokatske, Kuduz Mićo, nažalost pokojni, Kuduz Nikola, koji je isto otišao
drugim poslom, ali još uvijek je ljubitelj šaha i redovno dolazi i igra šah. Tešanović Čedo koji je uselio odavde, Orlović Goran koji je isto otišao iz Apatina. Ja i posle par godina nam se priključio dolaskom iz Danske i Banjac Jovan, kao isto solidan igrač, jedan koji... I tada je to bilo, mislim, nije onaj koji je sastavljao ekipu za mečeve nije znao koga da stavi da igra. Toliko nas je bilo. Da bi se posle, jer ja sam 57. godište, prvi ozbiljni igrač se pojavio 9 godina posle mene. To je bio sin Stojanović Stevan Andrej. Interesantna stvar da 9 godina kasnije se pojavio Stiko iz Dobrice. Između nikoga nismo imali da popunjava ekipu, koji je posle završetka gimnazije otišao da studira u Novi Sad i nije se naravno vratio ovamo. Da bi 9 godina kasnije se, interesantno da se na 9 godina pojavio Pavlović Goran, koji je po talentu mogao da zaseni Obradović Milana. Nažalost nije, jer i tu su uticali razni faktori, najpre finansijski, jer na početku priče smo rekli tome da bez para, bez učestvovanja na turnirima nema. I sad mi je drago, tu u komšiluku mi žive ove sestre Gajčin, koje nadam se da će bar ova Marina stići do titule velemajstora, makar ženskoga, što je jedan ogroman uspeh. Ja sam strašan lokal patriota ovog Apatina. Meni je bitno da je odavde i da je nešto postigao. U ovoj trojici što sam spomenuo, znači Stojanović Andreju, Stihu iz Dobrici i Goranu Pavloviću, utkao sam i ja deo svoga znanja i nečega, jer su oni dolazili kod mene kući, igrali sa mnom, pokazivo sam im koliko sam znao i umeo, normalno uz njihov rad i sve ono, nisam ja presudan za njihov, ali jedan deo mene i drago mi je i žao mi je što recimo Goran Pavlović nije postigao više. On je danas majstorski kandidat isto kao i ja, a mogo je da bude, kao dete bio prvak Vojvodine, nije bilo struktura ni u Šahovskom savezu Vojvodine, ni u Apatinu da prepoznaju to i da ga isforsiraju. Recimo, u njegovo vreme su bili i Sente Markuš, Robert iz Sombora Popović, Duško, s kojima je on ravnopravno igrao. Oni su obojice danas velemajstori, ali njihove sredine su stale iza njih. Isforsirali su. A iza Gorana nije niko stao. To mi je žao. Ali bez obzira na sve, onda nakon svega ovoga što smo čuli od tebe, ipak je Apatin grad šaha, tako? Pa bio je. Mogu da ti kažem da je bio. Sad je razočarenje. Otići u šah klub, ako zateknete 4-5 ljudi unutra, i to ne šahista, nego ljubitelja nekih. Sad trenutno, dobro, zaboravio sam da kažem ovde, već spomenutog Đoke Koraća, Zet je došao da živi tu je u komšiluku kod mene, Anda Bakar Željko koji je isto vrstan igrač, Novosađan, inače školovan šahista u Novom Sadu koji je došao ovde da živi i radi i on je sad trenutno nastupa za Apatinski šah klub i još se pojavio unuk Kolara Đerđa i Branko Ćopić koji je umeđu vremena bio jednom ili dva puta, ne znam, prvak Apatina, jer ja u zadnje vreme slabo odlazim u šah klub. Uslovi za igranje su jako loši, grejanje nije rešeno. Lokacije su nam oduzeli pola, moramo da plaćamo čak i kiriju i ne znam šta, što je malo ružno da nije rešeno pitanje i ni prostorija, ni neko... Šah se igra zimi. Šah nije letnji sport, ni letnje takmičenje. Ima turnira leti, to održavaju se tako ti turniri leti, ali gro takmičenja se igra zimi. A ti nemaš uslove da zagreš prostoriju, ko će ti doći?